Hi YouTube. Jason the car decor kan nia tun tum chu ikara AC gas refill dan tur kan lo mu ti ga don che ni ikara AC gas om lo chuanin motor khal anuam loin na shoma global warming awangin kan khovel lum tel tela car AC kan mo ne te po sang tiel tiel tur nga ya ikara AC lo function to lo chuan engei ti ngai ti khai hria ta chula asan chu mechanic in a chelai du du an soya chumi chu thla ka ngai ti an soi purpur ringota om je she thiam lo ni tian hria ta wanga du za za tan church te khai du lo wangin ole kan point kan lu main Jason the car decor hian thiam na ril bi kan ni wanga heng video siam kan ni lova kan hriat ve chin ang widang en lo tang kai pui ve theina atan hret lem hle chungin tiang video hi kan siam ani ti mi lo hria sakula tin kan soi chin bak le kan hriat bak chin te tin kan soi mai te po alo omani pon mideng in an tang kai pui le zwal theinan idea thatak tak te comment lama te miron peya miron fin chwazel turin kan som hal chewani ikara AC gas thun main AC gas a khainge ni hret phot anga ya 134A ani em ti khai enanga ya tun ma 134A hi gas e car zong zong in support kher lowa asan chu tun ma 1995 malama car chu khowa kha khangau kha 134A gas hi mang thei lowa i chu ba chon gas ka refill thei lo anga ya ni ta khang gas ka chhuat to lo wangin 1995 malama motor huwa AC gas kan vodu ni chona a khol pum nen topa thla khangai thini ti kan trep angai boka engine bay in honga in lowa khanin bonnet cover in hon che khanin enge AC a khan eng number nge support ti khalo in ziak thina kha in po thani AC gas I motor atam atliam lu tuk chuanin AC chak thei lowa chuti rol chona tam lu tuk ero point problem om thei thoni chuwang chonin ametar rom velenga ya ametar hi inanga ta hianin I 40 psi ni thleng hi gas ka kan thuna ngai ni 40 psi nuaya om chonin gas kha tlem tinan ta avo turang tak takina vot theilo wanga tin 40 psi ai tamani ero chonin gas kha pai thena mo ani lopon I overfill ta kha hlom reu maya asan chu gas function that AC function that lo ba ka AC kha juk siam nga AC khol juk siam nga hial thei tur khopin tel kha om theya kha wang khanin metar nen thun nge ngei tur ani bokani in til pakar thiat le dang tur pakhat chu AC gas a minor I evaporate ngot theilo wa zo ngot theilo a ke na omania mo AC khol chu ngai thun ani mo a ma hina zo ngot theilo ani chu wang chuan motor second hand in lei huna te mo a leitu in leina tur ten AC gas a zowa tikhan in filola avot le me ngan tiringot ni chuanin oi mi alo tur ania AC gas ka in fain nge zo a pipe vela leak ani emo a khola che mo ni lo chuan AC gas ka zo ngot theilo ni tika hriat tur ni zona pakhat om le theya AC gas chuan ni le ama evaporate thei si lo zo thei si lo chu enga tinge gas chu thuna ngai tika zona om le ta ni gas AC gas thuna ngai thin chan chu AC gas kha om sa ka hlui to lu tu ka wanga tharat thlak du anom thina tin chumi pia lama motor in suit pal ni khuwa AC pipe velamo condenser velamo lo pop om khan char phui le thin ta khan gas lo leak veka in suta wang khan an char phui le nuwa khan in gas ka refill lo ngai le thina chumi wang chon refill le chona pathumna chuanin class plate vel thla ka ngai ni khwa hianin AC pipe vel thang kha thia a class plate thla ka ngai na huna khanin thia ngai thina wangin ti khan gas ka in release ta veka ha zo ta veka kha wa khan gas ka thun thar le ngai thina ni chumi yani lo chuan AC gas e maina zo theilo wa thun non ngai lo tur ngai ani ti chuan AC gas om lo wanga ngaya motora AC gas kan thuna a hnuwa aron vol le thin chuanin AC gas line na khanin leak om ti na ni ta chuwang chuan AC gas ka AC gas zo to thun lengai to niang ti diringot loin leak om ni ti kha chui chuangai ta chu next episode amo eng tiangin nge AC gas line leak chu check dan tur ti kha ron siam le kan tu manga ole tun tuma chuanin AC gas thun dan ngot kan focus rianga AC gas thun tur chuan ima mo saber chu pakhat na chuan gas ani ta 134A nm ti kai chekanga chuan chumi nuwa metar ima molia chumi nuwa chuan regulator te pipe te khang song song pathuma kha AC gas thun nani mo ta ni ti chuan AC gas thun turin motor ra chu kan lut ta chuan AC gas kan thun doni na masabera chuan in engine kan start angai ni engine start anga engine kan start kha ngai chan chu engine anung lo kha chuan in AC khola kha nung theilowa AC belt ta vat ti virtu tu bera kha engine lo chuna fir theilowa kha wa khan engine kan start pot angai ni chuan chumi nuwa chuan in AC kha
fan AC fan om ta tain AC fan hi a blower hi sang theng bera number 4 ra kan ta ta chuanin hemi hi he tlai ko hianin windshield chem ro na hanin ta windshield hen fog vek lom ta se chem ro na anita chuan hi windshield le ake chem ro na he ta hen ke ringot chem vo na mai le ke chem na he ta kan dain mai che chem ta ti chuanin number 4 kan dain hi mai ya chan chem piranga chuna ron thok thale that lo kan check anga chuan number 4 kan da chuan tla pangi temperature control na lamani ta he tla panga om hian sen lama om hianin asai na ron thonga avar lama om hianin lokati pol lama om hianin avotin kes ka elo AC karon thodon ni chuan tun tum din huna hianin AC switch tain om le ta te kan me hian eng turin ta mase hei kan meta eng lowa ani chuan AC gas pothun ngot maila AC khol khanon mi lo chuan in gas ka function don rawani chumi ti tur chuanin emi switch sing eng lo sana kan en phot anga ya chumi tur chuan hemi hnuai hian mi kumi a pedal chungbo vele hian switch fuse oma chuan so ta lo bonnet cover kan hong lenga bonnet cover chunga sonin fuse om le a chuta son AC line kha current akal lowa current akal lo sana khai nge ni fuse wa nge nia line check angai ti kha kan check le phot ni chu chu AC gas kan thun ma kan ti ma sak phot ngai thil ani only tun din mona hen AC kha a khol nun lo wangin tuna hen current line kan check a he ta na fuse box kan honga he ting lai hianin AC relay kha he ti lai hen oma chuan AC fuse khanin 10 ampere fuse sama mo a chuan 10 ampere fuse chu kan thla ka ti chuan vanai thla takin AC chu lo nung thei ta cover lenga chuanin chuan fuse kan thak ta ka wang chuan AC chu lo nung ta he lai kan zoom mai do he lai no ko hi AC call bera ka ti chuan ta call ko ta fu AC bel ta ta ko ko ai ta ka ni kumi ye lo ko chuan gas ko tun ma AC ka ha sa no wa call ni dio ka ni chuan chuan ka ran lai kan check to AC bel ta hir to ni chuan gas ka chu thei ta chuan le a call nun pa ka chuan AC gas thun tu ni kan pe to AC gas kan thun dom hianin taina thun no awang tak ki pahni oma H le L ni ta H chu high soina nia L chu low soina le mai ta chuan low zo ki kan thun na tu hun chu ni ta pai palian zo kha hi kan chui zelanga entina na chuna a china hianin pakata hian H in zeka pakata L in zeka entina a chin te bolo bo pal theya L ti te bolo in zek lo pal theya kha khana pipe lian zo kha kan chui anga ti hian a pipe lian zo kha sukha zela te bang tu ta AC call bel akuna lut ta ni ti kan theya ani chuan a pipe lian zo khan L tin zek kan tholo ni pun a pipe lian zo kan thawanga kan thun don ti ani ta chin kan honga fi ko takin chuan ta hianin a pipe kan ta connect le lo ni gas thun tur kha kan thun hmai ni nge ni ti kan thriat chen ha sak khotangai ni ti kan soi ta he tain zeka R134A use only and ta ni chuan kan gas kan check le ta kan gas kha R134A ni ti kha kan lo thre ta 450 gram tu ni kan thun pot don ni ti chuanin he tain regulator ma ta hen lo kan honga lo kan regulator hi gas regulator ang che khan inga LPG gas kan hmang che hi ya me pot tom chunga te no lo toran ta se tiang che chuan ni gas kan thunang che kan pot tom chowa kan nora chuan kan vota chuanin a pipe ka ta mar nom le a chuan AC hi etla mai na chun pop tu oma chun pop tu hi kan hera chuan ti zong kan her le a in chut pop ta chia ti zong kan her ver le khan gas and release ta chia ti hen gas lut me kan itang hen chuan in a that dan bera chuan gas bura kha veiding ang tewin ti han voi ni thum ver an se kila an soi la ti khan gas ka lut thadua gas thun tam zong ka 40 psi thleng ani tur ni ti ka sai to ba kan me tara kan en renga 40 psi ni thleng kan thunanga 40 psi ai sang hen kan thuna thiang lowa ai hiama kan thun chuan chak ron lo kan chuan 40 psi ni thleng kha kan ha kan mon tu reng don ni chu me tar ne na thunanga ni nge chana kha ani ta kan AC gas thuna kha function tha chuan he a vot vekaron freeze fail ta teng te ron vot ta zo don hai to na hian me tara kan monitor reng boka oli de kan AC gas thun chu 40 psi thleng kan pam lut ta ani chong kan remove thei ta engine kan off a ta kan pot foil le a chuan a chen hi tight tha le lo takin kan close le thapa chuan pipe te meter te gas te kan dak chu ka tuna chuan kan AC kha a function triumph te kan check thei ta ron ni
cover kan khar le nga AC check down in engine start pot tur ka ti chin kha chan chun chena AC belt kan hmu kha avir throi vir tur chun engine hin nge nga ya ti chon electric line kan check zo to gas kan thun zo to boka tun tun huna chona vot bera kan danga mai chem zo in kan danga chuan in uploader kha fora kan danga chon he AC switch off le on kan ya ti ra kan be kan eng thailo wa chuan in elo a relay le fuse kan cheka fuse a 10 ampere kan thlaka chuan switch kan peta lo eng ta ba van in ti kan AC for them kan cheka a fak ham mai ni ti chuan AC nuam tak mai enjoy thei lo na chuan ta fak ki meng check le nga ti kam ham to ti chuan AC ati ra chuan a gas saum a gas nei lo wa gas nei tlema tin a gas thar vekin kan thak saka chuan in a current line a function lo boka function boka kan check sak le veka ti chuan in AC nuam tak mai lo ta ni tunang ni sa hei po hian tawla ni safur noya po AC nuam lut tuk kadingan enjoy ta he vai AC function veka hei to regular te temperature range thak ta veka ni sung pe chuan nuam ta em ani cartin video pakhat tal kan ron ti chuak zi azel dona Jason the Car Decor YouTube channel hi tangkai pui ve turein ngai chuan eu subscribe ngei don nia